Dobar dan, danas govorimo o upotrebi osvetljenja u enterijeru. Moje ime je Svetlana Brkić, ja sam arhitekta i vlasnica arhitektonskog projektnog biroa SB Project. Osvetljenje u enterijeru predstavlja možda i najvažniji element dizajna prostora. Od adekvatnog proračuna neophodne količine svetlosti za određenu prostoriju, pravilnog odabira svetiljki i njihove pozicije zavisi i doživljaj nekog prostora. Svetlosni komfor važan je kako za fiziološko, tako i za psihičko zdravlje ljudi. Na jedan način proračunava se i bira osvetljenje za poslovne prostore, na drugi za ugostiteljske ili trgovinske, na treći za stambene celine itd. Kada je reč o životnim prostorima, za dnevne zone najčešće se planira jače osvetljenje nego za noćne zone. Rasveta u određenom prostoru može biti ugradna ili nadgradna. Ugradna rasveta deo je plafonskih ili zidnih obloka, dok nadgradna najčešće predstavlja visilice, lustere itd. Na osnovu površine koju osvetljava, rasveta može biti tačkasta, usmeravajuća ili reflektorska, difuzna itd. Najčešća podela rasvete jeste na osnovno osvetljenje, osvetljenje za konkretne potrebe i akcentujuće osvetljenje. U osnovno osvetljenje spadaju plafonsko osvetljenje, stone lampe, podne lampe i lusteri. U osvetljenje za konkretne potrebe spadaju lampe za radne stolove, osvetljenje ispod kuhinskih elemenata i visilice. Akcentujuće osvetljenje čini tačkasto plafonsko i zidno ugradno osvetljenje, osvetljenje slika na zidu itd. Da li je vaš životni prostor adekvatno i dovoljno osvetljen? Uveče, kada započne izolacija zbog epidemije koronavirusa, koliko svetla palite? Treba li vam dodatno ili neka i ne koristite? Volili bismo da čujemo vaše mišljenje i probleme koje imate. Možda je sada, tokom izolacije, pravo vreme da nas pitate sve ono što vas zanima. Pišite nam u komentaru na ovaj video, u DM ili na e-mail office@sbproject.rs. Vidimo se u narednom videu sa nekim novim temama.